Baratuwa Morena ke a le dumedisa lebitso le letle la Morena le Mophusi wa rona e leng Jesu Kriste. Kajeno re kena ka hara karolo ya 32 sehloohong sa Modimo o na le bana ba hae ka hara dikereke tsa Babilona. Ha re hopole hore sehlooho sa rona se seholo ke se buang ka letshwao la Modimo le letshwao la sebata. Ke kopa ke tle ke fane ka hlokomediso hore ena ke yona thuto ya ho qetela tlasa sehlooho seno sa rona se seholo seo ke seng ke buile ka sona. Ke karolo ya 200 ya dithuto tse fetileng ka hara sehlopha sena sa tseba Bebele, e le hore ke thuto ya bo 200. Ha re etsa lethathamo la dithuto tseo re seng re fane ka tsona, mme dithuto tseno kaofela tsona ne le tse lekang ho utulla le ho sibolla nnete ya Bebele mabapi le letshwao la Modimo esita le letshwao la sebata. Jwale kajeno re tlo tla re dithetha, mme re dithetha ka sehloana sena seo ke seng ke buile ka sona hore Modimo o na le bana ba hae ka hara dikereke tsa Babilona. Taba ena e re bolella hore le hoja maemo a ntse a hlepha jwalo ka re bone dithutong tse fetileng ka hara dikereke tsa Babilona, ho bona Modimo a ntse a na le bana ba hae ka hara dikereke tseo. Ke tlo etsa kgopotso fela ya matshwao a mmadutswa Babilona e moholo ho latela Tshenolo chapter 17 verse 5. Ha e bua ka borapedi bona bo kgelohileng, e re ke mmadutswa Babilona e moholo. Jwale tlo fana ka matshwao a supileng. Tlo fana ka matshwao a supileng a supang borapedi bona ba Babilona. Letshwao la pele ke kereke e hlahileng ha puso ya Roma ya bo Sesare e iputlama. Ha re bala Daniel chapter 7 verse 8 ya teng, e re fa ka ho otloloha hore lenakana le lenyane le ileng la kgola a mararo le hlahile hodima hlooho ya sebata sa bone se neng se na le dinaka tse 10. Mme ha re etsa boithuto ba Daniel kgaolo ya bosupa, re tla hopola hore hona le dibatana tse 4 tse kgolo tseo ho buang ka tsona moo. Sa pele se ne se ka tau, sa bobedi se ne se ka bere, sa boraro se ne se ka lengau, sa bone ho no se phoofolo e tshwantshwang le sona, se ne se tshabeha, se bjabjaretsa, se na le meno a tshepe. Mme ha re etsa boithuto ba dibatana tseno, Bebele re fa ka ho otloloha, mme taba tseno di tiswa hape ke nalane hore mmuso wa pele o no tshwantshitswe ka tau ke mmuso wa Babilona, o ileng wa latelwa ke mmuso wa Bamete le Bapersia, wa latelwa ke mmuso wa Bakgerike, mme mmuso wa bone e leng sebatana sa bone ebile mmuso wa Roma ya bo Sesare. Jwale ha ele mona lenakana le lenyane le hlahang verse 8 mono chapter 7 ya Daniel, le hlahile hodima hlooho ya sebatana sa bone, ho hlakile hore ke borapedi kapa ke puso e ileng ya hlaha nakong eo puso ya Roma ya bo Sesare e putlamang. Ha hopole lenakana le lenyane ke puso ya Antichrist, ke mmuso o e lore o laola borapedi, o laola le dipolotiki. Mme ha re tshelela ka nqena bukeng ya Tshenolo ra fumana hore ha e sa dipolotiki fela, ha e sa le borapedi fela, empa o boela o laola le ditaba tsa moruo. Ke ka ho buang ka hore Babilona chapter 18 yana ya Tshenolo ho tla hlahiswa hore barui ba lefatshe ba enne ka monono wa hae. Le ka mantswe a mang ke borapedi bo e le hore bona le matla hodima moruo wa lefatshe. Taba ena boela e tiswa ke Tshenolo chapter 13 verse 17 mane, moo ho bontshwang hore nako eo mmuso ona o phatlalatsa letshwao la ona, ba senang letshwao la puso ena ba keke ba tseba ho reka kapa ho rekisa, le hore taba tse amanang le kgwebo le hore di ama moruo. Ho hlakile hore puso ena e na le matla hodima moruo. Jwale ke ntlha tse ke batla ho di hlahisa fela hore lenakana le lenyane le ho buang ka lona bukeng ya Daniel chapter 7 ke sebatana se nyolohang lewatleng kapa se hlahang lewatleng ho Tshenolo chapter 13,
ke moratahleho ke monna wa sebe kapa motho wa sebe ho latela Bathesalonika ba bobedi chapter 2 ya teng e le hore e hle re bua ka mmaduo Babilone moholo ke hle ke system ke borapedi bo phagaletseng bo tibileng jwalo ka ha ile ra bona dithutong tse fetileng. Jwale letshwao la bobedi ke kereke e ka lefatshe lohle mme e etelletse pele merabe e fapaneng ya batho. Taba ena e tiswa ke Tshenyo chapter 17 ka temana ya 15. Kereke ena re e ka lefatshe lohle e etelletse merabe e fapaneng ya batho. Ha o hopole hore re bua ka merabe ya batho hobane Tshenyo chapter 17 verse 15 e re mosadi eno wa sotswa o na dutse hodima metsi a mangata mme o re fuwa tlhaloso ya metsi a mangata ntho ke merabe ke matshwele ke dipuo le hore hle ha re bua ka mmaduo jwalo ka ge hopola hore boprofeteng mosadi o emetse kereke le hore hle ke kereke e etelletseng pele merabe e fapaneng ya batho. Letshwao la boraro ke kereke yo baetapele ba yona ba bontshang ba na le matla a lekanang le ya Modimo. Taba tsena di tiswa ke Daniel chapter 7 temana borobedi le temana ya 25. Mme re se ile ga bala dingodilweng tsa borapedi bona tse bontshang baetapele ba borapedi bona ba na le matla a lekanang le ya Modimo, e leng seo Bebele reng ke nyefolo. Letshwao la bone ke kereke e bolaileng dimilione tse fetang 100, more than 100 million tsa bahalaledi ba Modimo. Re ke kereke e bolaileng dimilione tse fetang 100 tsa bahalaledi ba Modimo. Taba ena e tiswa ke Daniel kgaolo ya bosupa ka temana 25 hobane temaneng ena 25 o tlo hlokomela ho bua ka hore lenakana lena le bua dipuo tse lwantshang mookamedi ya phahameng le lwantsha bahalaledi ba mookamedi ya phahameng. Jwale ho boela ho ba le matshwao a mang hape a bontshang hore lenakana lena le tla ba le morero wa ho fetola dinako le molao. Jwale ntlha eo re itisa mona ke hore ba Kriste ba neng ba tsebala ka hore ke maprotestanta ba ile ba bolawa ka sehloho, mme palo ya maprotestanta ena e feta dimilione tse 100 ha re phenyekolla mehlodi ya nalane. Jwale re la ga bona hore le dingolwa tsa system ena yo ho bonahalang boprofeta bo phethahetse ka yona ile a tiisa hore ke nnete hle re bolaile maprotestanta, mme ra bona hore le baetapele ba system ena haufinyane ba ile ba re ka nnete re kopa tshwarelo hore re ile ra renya ba maprotestanta. Ha re bula maprotestanta re ke batho ba dumelang ho Bebele, mme Bebele fela ba re tjhe ka meetlo e sa tshetsweng ke mangolo a halelang re keke ga tshetleha tumelo ya rona hodima dithuto tsa batho, empa seo re se dumelang ke se hlahang ka hara Bebele ke se tiswang ke mangolo a halelang. Mme banna le basadi bana ba ile ba bolawa, ba ile ba tjheswa, ba ile ba thagiswa, ba ile ba tsetelwa ntse ba phela, ba ile ba etswa dihloho tsohle tse motho a ka dinahanang. Jwale re madi a bona a ile a tsholwa ka sehloho nakong e bitswang ya lefifi, the Dark Ages, e tsebala jwalo nalaneng. Mme re tlisa letshwao la bohlano. Letshwao la bohlano re ke kereke e fetotseng molao wa Sabata ya fana ka letsatsi la Sondaha. Daniel chapter 7 verse 25 re se re buile ka yona hore e re lenakana lena le ba le morero wa ho fetola dinako le molao, mme ka hara melao ya Morena Modimo e 15 ho Exodus chapter 20 molao o fetotsweng ke sebata sena, o fetotsweng ke lenakana lena, o fetotsweng ke borapedi bona ba antichrist, ke molao wa bone, molao o buang ka phomolo ya Sabata kapa letsatsi la phomolo le Sabata. Jwale phomolo ena e fetotswe, letsatsi la phomolo le fetotswe, mme ho fanwa ka letsatsi la Sontaha. Mme le teng ile ga fana ka mapaki a mangata, ba ga fana ka nalane ya Sabata ho latela Bebele, ga bontsha hore Sabata Modimo e ntse lokela e bolokwe. Sontaha ha ena botshetsi ho hlaha Bebeleng. Sontaha ha se letsatsi leo Modimo a le hlwaileng ka hara mangolo a halalelang. Re hore ka jeno hebe dikereke di phuthela ka letsatsi la pele le qala veke le letsatsi la Sontaha. Taba ena e entswe ke matla ana a Babilona, ke matla
a system ena kapa borapedi bona bo ho bonahala mo phethaditse dimelo tsa Antichrist. Letshwao la botshelela ke kereke e nkileng dilemo tse 1260 e ntse e busa lefatshe ka lerela la tshepe. Ha o bala ho Daniel chapter 7 verse 25 ya teng e qetela ka hore bahala le di tla hloriswa ka le hare la nako le ore ho thwe bahala di tla hloriswa ka nako le ka dinako le hare la nako. Jwale ha re etsa boithuto ka nako le dinako le hare la nako, re ile ra bona hore boprofeteng taba ena e tlisa hodima dilemo tse 1260, mme ga bona hore borapedi bona bo phethaditse boprofeta bono ka hore bo qadile ho busa lefatshe ka lerela la tshepe ho tloha ka 538 AD ho isa ka 1798 AD. Jwale taba ena re tlisa letshwao la bosupa le hore ka rangela ho qetela le jwa matshwao a le mangata, empa nka kakaretso fela jwala ka ke bontshitse ke kereke e tswetseng dikereke tse ding. Tshenolona chapter 17 verse 5 e bua ka Mmaduotswa, mme ha ho thwe ke Mmaduotswa e le hore e na le bana, e na le baradi ba yona, e tswetse dikereke tse ding. Mme ka ntle ho qeaqeo baratuwa moreneng, kereke eo ke kereke ya Roma ketapeleng ya bopapa. Ke a pheta ke kereke ya Roma Katoliki ketapeleng ya bopapa. Ke boprofeta bo re seng re bo phenyekollotse nako e telele jwale ka bontsha hore yena thuto e re keneng ka go yona ke ya bo 200 ke ya 200 le hore re bile le thathamo la dithuto tse fetileng tse neng di utolla le hona ho sibolla dimelo tsa borapedi bona. Jwale ile qeto e re fihletseng ka bopaki ba Bebele e sita le nalane ke hore matla ana ke a hlang Katoliki Roma ketapeleng ya bopapa. Jwale re boela re ba le matshwao a baradi ba sotswa se seholo kapa Mmaduotswa. Jwale ka re bone hore Tshenolona chapter 17 verse 5 e bua ka Mmaduotswa. Jwale le teng re tla nka kakaretso ya matshwao a supileng ke dikereke tsohle tse rapelang ka letsatsi la Sontaha, e le hore kereke e kgomaretseng borapedi ba Sontaha e na le ke karolo ya baradi ba sotswa se seholo hobane borapedi ba Sontaha ha se bo tshetswang ke mangolo a halelang, empa bo tswa kapa bo tswetswe ke matla ana a borapedi ba Antichrist, e le hore dikereke tsena di nyantse letsweleng la sotswa sena se seholo Babilone e moholo ho latela Tshenolona chapter 17. Ke ka ho re bontshang hore le bophelong ba jwale dithutong tse fetileng re la ga bontsha hore ha mme a ba le baradi kapa a ba le bana, hona le mo a ka tshwanang le yena ka nko, hona le mo a ka tshwanang le yena ka ditsebe, hona le mo a ka tshwanang le yena ka seemo. Jwale dikereke tsa maprotestanta tse tswileng Katoliki ha di tswa Katoliki mono ka bomadimabe di tswile di ntse di na le dibopeho tsa bo Katoliki, mme le hoja e ne le dikereke tsa maprotestanta tse re tshetlehile tumelo ya rona hodima Bebele, mme Bebele fela sola scriptura. Ka bomadimabe ho na le meetlo e hlahang Katoliki e sa tshetsweng ke Bebele e bonahalang e nkuwe ke dikereke tsa maprotestanta, mme re letshwao le ka sehlohong ke lena la borapedi ba Sontaha. Jwale dikereke tsohle tse rapelang ka letsatsi la Sontaha di na le matshwao a baradi ba sotswa se seholo. Letshwao la bobedi ke dikereke tsohle tse rutang hore bafu ha ba shwe. Re ile ra manolla taba ya boemo ba bafu, mme ga bona hore na Bebele e ruta ditaba dife mabapi le boemo ba bafu. Letshwao la boraro dikereke tsohle tse rutang hore molao kapa melao ya Modimo e 10 e felletswe ke nako. Dikereke tse jwalo di na le matshwao a baradi ba sotswa. Re phenyekollotse mangolo kakaretso ena ka hlaha ka ya tshosa, empa ho ba ileng ba le nako ya ho bala dithuto tse fetileng ba tla kgodiseha hore Bebele e tiisa taba ya melao e 10 hore ha ya ka fetolwa sefapanong. Jwale ka re tla dumellana ba eso hore le ka jeno ho utswa ke sebe, ho feba ke sebe, ho rapela ditshwantsho ke sebe, ho tlaela ka lebitso la Modimo ke se, ke hore melao e 10 ke sekala se re thusang ho hlalwanya botle le bobe, ho bega ho nepaetseng le ho sa nepahalang. Jwale re kereke tse rutang hore melao ya Modimo e felletswe ke nako di
di tlokotsing hobane jwale di behella sekala sa modimo sa ka hloka ka thoko, mme hono ho fa batho monyetla o iphelela ka sebe hobane ho tla bo se ba thusang ho hlalwanya ho nepaetseng ho lokileng. Ke ka ho Juda mane jwale ka ena le kgaolo e le nngwe temana bone ho thwe ke ba fetotseng mohau wa morena modimo ke hore lefela ke ba boetsa bohlola ke mantswe a hlahang temaneng eno ka mantswe a mang ihle ba sebedisa mohau wa Kreste hampe ho phethahatsa ditakatso tse sa hlwekang. Jwale taba ena re ke letshwao le bontshang hore kereke tse jwalo di wela ho baradi ba basoswa. Letshwao la bone le batla le tshwana la le lena la boraro ke dikereke tsohle tse sebedisang mohau wa modimo ile monyetla wa ho phela ka sebe. Jwale se re buile ka yona. Letshwao la bohlano ke dikereke tsohle tse sebedisang mehlolo le diphodiso ho ja ditjhelete tsa mafutsana. Re ile ra emanolla taba ena le a jwale re ntse re bona ditabeng hore na ke baruti ba feng ba itjellang ditjheletana tsa mafutsana ka sehloho mme ba sa fana ka nnete ya morena modimo e hlahiswang ke Bebele. Re ile ra emanolla ra fana ka mapaki a mangata le tabeng ena. Letshwao la botshelela ke hore ke dikereke tsohle tse amohetseng manyalo a bohlokwa le ho nka bohlola le karolo e nngwe ya bophelo. Re ile ra sarolla dithutong tse fetileng dikgatiso tseo re lebile le tsona. Ntlha ya bosupa ke hore ke dikereke tsohle tse ntseng selekane le bopapa hore Sontaha e tlo fetiswa e le molao. Taba ena le yona re ile ra emanolla nakong ya ho feta ka phenyekolla dingolwa a bona le mekgatlo e hleng inkileng ka sekaja ho bona hore Sontaha e phatlalatswa e le molao. Ha re hopole hore re itseng Sontaha nako e phatlalatswa e le molao mme ho qoyellwa batho bohle ho khumama ka letsatsi la pele le qalang vekeneng lona la Sontaha ke mo Sontaha e tlo fetoha letshwao la sebata. Jwale taba ena e bohlokwa ka tsela e kgethehile hore na le matshwao ana a shupileng a bontshang baradi ba sotswa se seholo. Haeba o setho sa kereke e qapoditseng tse ding tsa dimelo tsena, modimo o fana ka tlhokomediso ho Tshenolo chapter 18 temana ke ya bone le ya bohlano. Ke a e bala e re ya ba ke utlwa lentswe le leng le tswang lehodimong le re tlohang ho yena lona setjhaba saka le se tshohe le kenella dibetsa tsa hae mme la welwa ke dikotsi tsa hae hobane dibetsa tsa hae di se di kolohane ho ya fihla lehodimong mme modimo o hopotse makgopo a hae. Baratuwa, modimo o na le bana ba hae dikerekeng tsohle tse teng lefatsheng ba mo rapelang ka lesedi leo ba nang le lona ba ka hara dikereke tsena ba dumela hore di nepaetse mme ha boemo ba Babilona bo ntse bo bola ho feta ba tla utlwa lentswe la modimo ha le ba hwehla hobane ha o bala ho Johane mane chapter 10 ya teng verse 16 e re ke sana le dinku tse ding tseo e seng tsa lesaka lena le tsona e ka kgona ke di tlise mme di tla utlwa lentswe la ka mme mohlape o tla ba mong modisa le yena a be mong. Taba ena e matla mme ke etsa boipiletso ho wena ngwaneso ho lona baratuwa morena hore kajeno ha le utlwa lentswe la ona le se ke la thatafatsa dipelo tsa lona. E hlahiswa ho ba Hebrew chapter 3 verse 15. Re lokela ho tswa ka hara dikereke tse kgelohileng ha re se re tsebile nnete. Thuto ena ebile e telele e pharaletseng e tibileng mme se ka morena wa kgotso akaretsa hantle tla lokisa ditokomane e le hore bohle ba sa kang ba le monyetla wa ho ba le boithuto bo pharaletseng ba dikarolo tse fetileng ba tle ba be le monyetla o jwalo mme ba ipalle dikarolo tseno e le hore ba tle ba be le seding la dintlha tsena tseo re seng re buile ka tsona. Morena wa kgotso a retse hantle boprofeta bona ba letshwao la sebata ke hona re bo lebile re tla bo bona ka ho phethahala hobane ha jwale re buile ka methati kapa ya metsamo e sentse e lebisa mo Sontaha e tlotla e phatlalatswa e fetiswa e le molao mme morena o sa ra hohetsa re sa phela ha re tadimeng re shebelleng re tle re bone
na diketsahalo tsena tsa boprofeta di tlo tla di phethala ka tsela ya mofuta ofeng. Mme ha re tadime fela, empa re lokela ho itshetleha ho Jesu Kriste, mme Jesu Kriste fela ke yena lefika la poloko, ke yena setshebelo sa rona. Mme ntwa ena e mahlomafubedu e rang re e lebile, re ka e hlola ka ho ipata lefikeng lena, ka ho ipata ho Kriste, mme Jesu Kriste fela. Morena wa kgotso a re etse hantle ho fihlella re ba le monyetla hape wa ho boela re tswela pele ka dithuto tse ding, haebe kgotso.